football Titi par zaruk somni pangana ngai thavele don ta ila English Premier League nuai chia championship lama season thar tran a hnai zela tunkar nilo kar lea inrin ni August ni kwa hian season thar an tran to don ma se championship club pakhat Sheffield Wednesday ero an la buai lea thunei tu sang te ngai tua zui nga in an om ta zel an ni hen an player te ba ka staff te hlo an bat saka thani lai hlo an pek theilo awangin shrem an tok to ani tuna po an sum din mun ala thalo lea an klapa thok tu te hlo pek theilo an la nei nual ni in tarlan ani thunei tu ten transfer hun thum chunga player la lu theilo turin an shrem mek boka chu chuan tu ni pui transfer te nakum sang ni somni paruk classic transfer le ni pui transfer te a huam don chu wangin Sheffield Wednesday din mun hi a chhel lea sum le paya an tal buaina in lak lu lam ti theilovin a siam an shrem hun chunga hian loan transfer pa ngai ang point player an ho thei don lova an ho thei dan tur om chun pakhat chau omin chu dan om sa clubin player anei zat tur bituk chin anei dai lawani chuan loan in player a ho theiang ti dan chau hi an mang thei ani chu wangin Sheffield Wednesday hian championship in elna khel tura player nei ngai zat an la nei dai ani chuan tuma loan point an la lu thei don lova player nei tur zat an nei dai talawani ero chuan an nei dai theinan loan in an ho thei don chawani hetiang kara hian team manager ber abang le ta boka Sheffield Wednesday boina hi mang an thlak tak atlingani Everton chuan an meche team an shala an shaldan ero hisap nei ranin ani Everton hian an meche team hi Roundhouse Capital Holdings nena an shala aleitu hi tuna Everton nei tu Friedkin grupa an ho tu pa Dan Friedkin a thunwaya om tho ani awangin Everton hian ang club nei tu te company danga an meche team hi an shal ani bera chu wangin anei tu tak tak chu angai ming hran nei chu chau chu andang lamna ti thei ani ma se Everton hian an shal miau awangin sum le paya hlokna an tel nuala chu wang chuan financial fair play dan an bo chet theina laka an him theina tura an mamo sum an lak lu lam an tipung theita ani Everton hian dan bo chemia lovin an meche team te hi sum siam nan an shala ma se anei tu ero midang an ni chuang mi lo fin an chhuat thiam zia alang chiang hle Manchester City manager Pep Guardiola hian mihring nun phunga betel chungchanga angai dan langtlang takin asoya ka hlo chama wangin kalom thina midang hlo cham ve thin te po hi kangai na hle he khotlanga hian engkim hi du thu sama om tura ngai na alian hlea Instagrama icho ei I post po in atui melasin ka hlim zia hi ti te ani nok zel nitin mai hian kan hlimani ti hi fin fia kan tum thin nie diktak chuan kalungai thina ka hlo cham fo boka ka chan bok adang po ala om treu mai lungai ngai lo lo cham ngai lo chan ngai lo mi pakhat tal min hril tur in sia em chung mi te chuan engtin nge anti bi kang I theina zong hlanin diktaka tiin chuta chuan beidong mi alo bokla thil thalo lam alo thleng tel tho thawang result be se aya thalo te adang po atamang ma se englai point naktuk a om zela ke chuan katum chin thar le zel dona kum local zel tura po hian a thazok be sein katum zel don ani hei hi thil ni dan tur po ani e ni tin maya hlim tak anga lan tum hi ti swalian tak ani jok midang te po ka hril du chu ilung ngai thin ani mai thei chu poi ti su ilom lo em thina ilung a chle po ani theie chu po chu poi ti su hunin aliam pui ve mayang limna ang chia hi ania hunin aliam pui mai zel kan chana kan na a ma se chung chu apoi love kan nun pui angai ani ati pep hian hring nun a thlir dan asoyani bera kan nuna a thalo lam lo thleng thin te hi pom thiam a tul zia po a mufia le topic danga chuang kai ta ila Chelsea chuan Portuguese forward João Felix an shalta a Saudi Arabian club Al Nassr in Paul Magdalene somli pathum point pasari tling thei turin an la luti BBC in atar langani Felix hian a careera Benfica atanga Atletico Madrid apan khan a transfer fee Paul Magdalene za som pathum ania kum som pakomi chau ani lai khani in aman kha atam hleya Atletico Madrid point ris an la sual ti thei ani Felix hian base ang tak chuan Atletico Madrid tan khan a khel lo ti chuan Atletico Madrid hian Chelsea ne na Paul Magdalene somli panga in an shal ve le a
Chelsea hian Paul Magdalene somli pathum point pasarin an hral zui le bok hengte awang hian Felix a hian transfer fee a Paul Magdalene zani pakhat point pasari te meu the chua ani to a then khat chuan Paul Magdalene zani pali atling ni te point an tar lang Felix hi football khovela player mala transfer fee atana sumsen tam zualna zinga top 5 a alang phak hial ani hetiang zat zet sumsen ani si hian base a phak thei reng lova talen nei thale ma sela ama hi laklo deuh hian a om tlat ni mai hian a hriat asul nu en point attacker ani chung hian sangni somparia sompakwa season Benfica a season na nungber Atletico Madrid ina Paul Magdalene za som pathum zet an the chua phal pha na khami seasona a che that na kha a phak le to ngai lova aman atam nuwa aman tam ma a phak to ngai lo te po ati theina lai aom ome tuna thalaka kan mu hi opta ina Joe Felix career achin chiana record atarlan BBC na ati chua ania heta hian sangni sompare sompakwa season Benfica ta na khel lai khan Joe Felixian goal sompanga khungin assist tum kwa aneya a eng hi a goal khung zat adum hi assist anei zat ani tichuan Atletico Madrid in besina sang taknen an leya a season masabera goal kwa khungin assist tum thum anei tela goal contribution sompani chau anei tichuan a season ni na le a season thumna goal contribution sompanga ve nei le in anuwa Atletico Madrid le Chelsea tan sangni somni pathum season kha manga khata khan club pahni ta na khel chungin goal kwa chawa khunga assist tum thum chawa nei Barca tan sangni somni pathum somni pali season khel ve le in goal soma khunga assist tum ruk anei tela sangni somni pali somni panga season manzo ta ka khan Chelsea tan le AC Milan tan khelin goal soma khunga assist tum ni chau anei tel bok chu wangin Joe Felixian aman tam nuwa hian aman tam ma a statistic kha a phatangai lovani Felixian Saudi club a hian Portugal ta na a khelpui thin Cristiano Ronaldo a khelpui do na he club a hian kumni dai kumsani somni pasari June thla thleng dai contract aziak tuna hian kumsomni pangami chau alania awang lai amang tran don chawa chu wangin ming tilian zual turin remchang alanaya ngai ani ma se a career kal zel tura thutlungna asiam fule fulovin a thil thui do na tunari chuan a hniam hret ngai ani ma se a career kal zel tura thutlungna siam fuwa a khelna om tak club tan a khela ming a cher lian thar le ani ero chuan ma a son ti in khovel hian asoi atul do na chu alaka hian khovelin ala bei seifan ani Manchester City in James Trafford Burnley atanga anlak let ta ka wangin ti hian pepa kai shoi City hian tu ni puila in player thar paruk an nei tlingta a Dutch midfielder Tijani Reinders AC Milan atangin an lei fela French player thang duang Ryan Sergi Leon atangin an lei boka Algerian defender Ryan Aid Nouri Wolverhampton atangin an lei to boka anni baka hian Chelsea atangin English player Marcus Bettinelli an la luta Norway player thang duang nipan Rosenborg atangin an la lut boka Trafford nen hian tu ni puilai player thar paruk an nei ta chi ani City hi then khachuan an thom anatok lo ni in kan hremai thei a chan kan hria ta na tha chu anni hi chuan FIFA Club World Cup an khelawang khan kha in elna hisab ranin club tamberina chet an lak tak mai in player an mamonia an hria te an leifel man nuala chu wangin tu hnaya thom an nei lian ta em lo ni po in alangta ani a chan ber chu ama lama anin leifel to wang ani ma se tu na hian label du na an la nei ni te po in soya oma ma se an thom ero alian lutukri lo a chuak lama hian Kevin De Bruyne hi alang charber ome free transfer in Napoli azomani kha ani baka hian Scott Carson point free agent ni turin club achua sana manneya an chuatir pathuman ombok ian kuto Dortmund ne na Paul Magdalene somni panga Borvelin an shala Maximo Perone po Italian club como ne na Paul Magdalene som pathum Borvelin an shal boka Jacob Wright po Paul Magdalene ni chuang hretin an shal abak shal an la nei lovani an player nei sa zinga Rodri hi Real Madrid in laklu an tum ni in thu athang meka Paul Magdalene zave lai Real Madrid hin an the chuak huam ani ome chu baka chon Jack Grealish hi chuangai tura ngai ania English player hian rim tu po anei nual City player dang Nico O'Reilly te Mateo Kovacic Gundogan Claudio Echeverri le Oscar Bob te goalkeeper Stefan Ortega te po chuak thei din hmuna an ding mek ni in thulenga oma
an zinga then khat hi lona chhuatir hisab then khat ero transfer puitlin pa ngai anga manneya chhuatir an rilruk ni te in tarlan ani hetiang kara hian James McAtee ero Nottingham in palmakterue somni panga in leyan dila City hian an hnol sakti Sky Sports in atar langa James McAtee hi German club Frankfurt le Borussia Dortmund tenen po soizom anni Newcastle United chon Alexander Isak chel thei in be sei to lo ma sela tun thlengin dilna anla don lo thu team manager Eddie Howan asoya Isakan zomadu bera soi thin Liverpool hian Isak lei dilna officialin Newcastle nena anla thlen lo ni in alang kumsom ni pangami hi Liverpool nen soizom anni bang lova Newcastle hian chel thei in be sei lo ma sela aman an phu tam le Paul Magdalene za som nga borvel dai soi rik thinani Paul Magdalene somruk senga kumsan hi somni pahnia an lei hi an leina man let aya tamin Newcastle hian shal an tumti tarlan ani leitum tu Liverpool hian sum an mang tam to sia chuwangin Isak an lei thei dan tura ruah manna an siam film khur atul le tichuan red hian Bayern Munich nena Luis Diaz ral fel phota chuta tanga sum an mu nen chuan tang kopin Isak hi lei an rilruk ni te point soyani chuwangin Liverpool hian Isak chungchanga man mo awanga ngai ti samtum lovin film khur takin ma an la ni in alanga Liverpool hian Luis Diaz hi an ral fel ma in kan ral don thawa lom ti in Isak hi leita sela Luis Diaz hian engemaw awangin Bayern pan le thei ta si lo se aboi tur chu Liverpool an ni chuwangin Merseyside club sum mang tam to tak hian thil chiang lova in nga du lovin a chiang chin atang zelin chetlak antum ni in alanga chuwang chon Isak chungchanga po hian officiala Newcastle dor tur hian an do thei hlea an ngak thei hle Newcastle tan ero an chel zawdon chuang lo ani chuan ral felvat adu om berang ti arin oma ma se chu tiang chuan thilakal ri si lova a thlak na tur lo leilok don sela Isaka man hi Liverpool in an pek ngam si lo chuan tu lova sum an mang dai thei ani hengte awang hian tuna an din hmuna chuan Liverpool le Newcastle te hi anin ngai chan angai na ala lian hle ni in alangani Liverpool hian Colombian forward Luis Diaz Bayern Munich nena an shaldona hemi chungchanga hian Italian journalist Fabrizio Romano chuan Diaz hian Bayana kumsani somni pakwa thlengdai contract azia thu atar langa Liverpool le Bayern point documenta ming anzia nan to ti atar lang telbok anin remna zat hi Euro magtadoi somsari baka add-ons Euro magtadoi nga ni in azia ka hei baka hian kumsani somni pakwa jun tha thleng contract azia hi kum khat dang po sei theina turin thu an thlung telbok ni in atar langani Luis Diaz hian kumsani somni pani January tha FC Porto chua sanin Liverpool azoma red hian Euro magtadoi somli pani point pakwa sengin an lei tichuan kumin sani somni panga a hian an leina zat aya tamda in Bayern nena an shalta a Luis Diaz hi English Premier League no moi le champion no moi dang an choi theina konga Liverpool tan player poimo ani boka wangin Liverpool hian Luis Diaz hi an mangtang kai leya an shal na thleng hian lok na hlir Luis Diaz atang hian an char ati thei ome Manchester United hian tlar malam player lak lu belantuma Matheus Cunha le Brian Mbeumo te la lu to masela an la du tok lova tuna hian Aston Villa striker Oli Watkins le RB Leipzig striker Benjamin Sesko te an zui mek ni in tarlan ani Watkins si aman atlom zok dona wangin upa zok masela United hian an lak lu mai arin zok ni te a tarlan aombok engpo ni sela tuna hian United hian striker pa ngai Rasmus Højlund an nei meka Joshua Zirkzee aombok Zirkzee hi chu lo da thata ila Højlund ber hi khoichet an du nia soithin ani chumi atan chon Watkins le Sesko te hi an be sei ni po in soyania chuwangin heti zong hian BBC na opta report atarlan hi soilang ve talokila Højlund a hian Watkins le Sesko te hi an thazok rengem tunge statistic nei thaber tuna thlalaga kan mu atang hian kan soidona tuna kan tarlan hi European top 5 league an sul nu te ani Watkins hian match a khel tam bera match za somriat palia khela Højlund hian match somkwa pali khelin Sesko in match somruk palia khel thunga gol khung lama Watkins hian somsari panga khungin Højlund hian somni pathum Sesko hian somni pasari akhunga minutes par gola hian minute kar danzela golan khunga hian Watkins hian minute zani pathum danzela gol khung ang niin Højlund hian minute zani somruk pakhat danzela gol khung angania
Sesko hian minute za somli panga dan zela gol khung angani assist hi Watkins hian samthum pali nein Hoyland an trumli aneya Sesko hian trumsari anei boka gole assist minute cardana anneya hian Watkins hian minute za somli dan zela gole mo assist monei angania Hoyland hian minute zan hi somni pathum dan zela Sesko hian minute za som paruk dan zela nei ang ani shot conversion rate hi apoimo hleya hei hi player ina goal shot aneya tanga gola achantir a conversion rate ani heta hian Watkins hian 16.6% aneya Hoyland hian 18.6% nein Sesko hian 23.5% aneyani statistic atanga langta chu Hoyland ai hian Watkins hian goal akhung theilo zawk Watkins hian goal akhung tam zawka ma se shot nei zongzong atanga gola chantir konga Hoyland aphak lovani hei hi striker hriam le hriam lo te na lian takania Hoyland hi Watkins ain asang zawk Sesko ero anzinga athabera ma se ani hi aman atam deuh don United tan hian Rasmus Hoyland hun pek le nge tha anga Watkins laklu nge nia Hoyland shala Watkins po nola Sesko laklu hi fuang United hian financial fair play dan bo chet an hlau ve thowa chuwangin sum an mangtam ngam bik lova kumthum chung zela sum che chu thin ani awangin kum liam ta te a an sum man na satin tuna hian a shrek tel ve a chuwangin Sesko man nia soi thin pan maktere somruk pakwa atanga somsari pariat vel po hi ani na taka chuan United hian atam mama deuh hlek anti niberin alangani Arsenal hian player la lutin transfer mang thale ma sela shalama anche vele mai theya an Belgian forward Leandro Trossard hi club enge mozatin an be sei mek kumsom thummi hian Arsenal a mun nget achan arin om lova chuwangin chawna thar ma chon adu po arin om hei wang hian a chuana chance asang ta dewa ngayania kumsan hi somni pasari thlang dai contract nei hi Arsenal hian sum siam nan man andu mai po arin omani ani baka hian Brazilian forward Gabriel Jesus po hi a chua arin ombok hetila hian Real Madrid nena soizom William Saliba ero Arsenal hian chel andua contract zia tharpuyandu contract thar chungchanga po andor mek ni in soyani ama Saliba po hian tunari chuan engthilma ala omlova ka agent le club anin dor mek tin contract thar chungchanga indoor na aom ngei to thu asoi Arsenal hian laklu lam top san antum big launi point alanga Crystal Palace thiampui pa eze laklu antum mek pan maktere somruk bor vela laklu theitura ngai hi Mikel Arteta hian team ti chak theitura amamo zinga mia angaya Arsenal hian laklu tumin tran an lamek ani Arsenal hian kepa Arrizabalaga te Martin Zubimendi te Christian Norgard te Noni Madueke te Mosquera le Victor Gyökeres te an lalu toa an chuatir lama hian minglang sar deuh chu Jorginho Thomas Partey Kieran Tierney le Tomiyasu te hi an nimaya chuwangin an laklu le an chuatir en hian Arsenal squad hi ama ai chuan acha ta jok ti alang chiang le transfer thuleng kan soimain friendly match khel tur sang te hi soikai talokila zanina hian friendly match engemaw zat en tura omdona Darkwa a Al Nassr le Toulouse anin machonanga Mallorca le Lyon anin machon don boka Darsoma Sigen le Borussia Dortmund anin machonanga Darsom le Chanvea Wolfsburg le Espanyol in machonin Darsom pakhada Fenerbahce le Lazio Darsom pakhat le Chanvea Coventry le Real Betis PSV Eindhoven le FC Eindhoven Naktuk Jingdar lia West Ham United le Everton Naktuk Jingdar saria Manchester United le AFC Bournemouth te anin machon don ani Vointlaya khan Liverpool le Yokohama F Marinos te anin machon boka he thu bo sailai ani awangin result kan hreman talavani transfer thule ngai thak chunzom ta ila BBC na atarlan te hian bultan le te ang heta hian talk spot in tar langin England goalkeeper Nick Pope kum samthum pathum mi hi Manchester United in laglu antuma Newcastle goalkeeper hian chua aduni te po in soi aloni to thina United hian an rim vele ani hetila hian Newcastle hian kum samni pasari mi Southampton goalkeeper Aaron Ramsdale English goalkeeper vek hi laglu antuma an lalu theingei tura po ngai ani dasan in tar langin Manchester United chuan PSG atangin Italian goalkeeper Gianluigi Donnarumma laglu antum meka Donnarumma hian PSG a hian kum khat dai chau contract anei to a tuna hian contract thar chungchanga anla in rem thei lova Donnarumma hian PSG hi achwa san mai theini te point tarlan alo om to ani
ani hi Chelsea le Manchester City te point laklu antum Athletic in tar langin Arsenal chuan eze laklu tumin ma an la chunjom zela ma se a release clause par makterwe somruk pek lak anin huam chi ari lo ni in tarlan ani chuwangin Arsenal hian Crystal Palace player hi mantlom zoka leidan tapin Palace andor mek ani Sky Sports Germany in tar langin Borussia Dortmund chuan Arsenal atangin Leandro Trossard kumsam thumi laklu antuma Belgian forward hi Premier League club dangte point laklu antum ani Italian chanchin boten tar langin Turkish club Fenerbahce chuan Liverpool atangin Italian forward Federico Chiesa laklu antuma ma se Chiesa hian Liverpool chua sanani chuan anram Italy lama Serie A football khel adu ani Times in tar langin Lyon in English midfielder thangduang kumsom ni pani mi Liverpool tana khelmek Tyler Morton laklu antum Mail in tar langin Manchester United chuan Jadon Sancho shal ngei antuma Borussia Dortmund le Juventus tena an be sei mek hi amanatana an be sei zat po ti niam anin huam ani Mirror in tar langin Manchester United chuan Chelsea atangin Nicholas Jackson kumsom ni palimi laklu antum talawa Jackson hian lo aphu tamlu tuka chuwangin United hian dor chunjom antum lavani Italian chanchin boten tar langin Napoli chuan Manchester City atangin Jack Grealish kumsom ni pokomi laklu antuma ma se Jack Grealish hian lo aphu tamlu tuk chuan Napoli hian laklu anin huam lo mai theya chuwangin Grealish hian City a hlozat aya tlem Napoli hian lo ain huam atul don ani heti la hian Napoli hian Chelsea atangin English forward Raheem Sterling thlawenga anda tel boka Manchester United forward Alejandro Garnacho po laklu antum zinga alatel chunjom zel Give me sport in tar langin Everton chuan Juventus atangin Douglas Luiz laklu antum chunjom zela Douglas Luiz hian chawna thar ma chona duwa wangin club thar anei ngei arin oma ma se Everton hian elpui dang an nei ani Italian chanchin bulian ten tar langin Italian club Inter Milan chuan Atalanta forward kumsom ni pasarimi Ademola Lookman laklu antum chunjom zela amanatana anin huam zat po ti sangin pan makterwe somthum pakwa an the chuak huam ani Italian journalist Rin Clark Fabrizio Romano antar langin Manchester City chuan an goalkeeper Stefan Ortega kumsam thum pahni mi hi chawna thar ahma chhon an phal sak thu an hriatira James Trafford an laklu hnuwa Ortega hi City hian mamo anin ti talawani Tottenham player thangduang kumsom pasari mi Mikey Moore chuan Lonin Scottish Club Rangers azom dona ti felngai then khat an ti fel to ani Romano ina atarlan te soichun zom ta zelila heta hian Turkish club Galatasaray chuan Victor Osimhen an laklu tur thu atela Osimhen hian lona a khel tona Galatasaray hi transfer puiting pangai angin azom dona amanatan hian Euro maktadwe somli pek masaka an neyanga add-on skaltlangin Euro maktadwe somthum panga an pele theidon bok ani Napoli hian Osimhen amana hian Euro maktadwe somsari panga borvel an tel theidon ani PSG chuan Bournemouth atangin Ukrainian defender kumsom ni pani mi Ilya Zabarny laklu antuma inremna an nei pui nai English Premier League club Newcastle chuan Aaron Ramsdale lu turin man son zela athupungin inremna an nei pui to Arsenal dulau Southampton tana goal veng tu nita Aaron Ramsdale hian English Premier League club thata na khelna rem chang anei vele don ta ani Dutch defender thang duang Jorel Hato chuan Chelsea zom ngei aduwa inramna tuantling an nei ta hle bok Jorel Hato mana hian Chelsea hian Euro maktade somli borvel an seng dona Ajax defender thangduang tak hi season thara Chelsea kor hain ain lan ngei don ni in alangta ani German legend German player Thomas Muller poin Bayern Munich achwa san hnuin US football lam a khel don ni in alangta a MLS club Vancouver Whitecaps nen indorin inremna athupungin an nei to a Muller hian kumni dai contract aziak don ani Chelsea defender and left back Marco Cucurella hi Saudi Arabian club tenen soizom an ni thina ma se Chelsea hian shalam phal lova Cucurella hi contract an si muwa contract zia tharpui ngei antuma anin rem thei ngei po abei sei omani Liverpool chuan rol thar thang duang tak Will Wright an changdon ta a Salford City tana khel thatak thin Will Wright hi Arsenal nen anin chua ma se atoba Liverpool hian an changdon ta jok ani Ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak thei chin chu nile photro se